Hi guys, I am Jupiter. I am in video technical group. Nasi video si di am interesting with ni sigi Redmi Note 10 si unbox ujurge. I am punya miners. Sida le my site sida Redmi Note 10 thare andagi mamang de le se Indians #1 smartphone kanako. I told you that Maggie main over display cut out the Maggie display 6.43 inch full HD display AMOLED display over Aduga and dot display neck. I know the my camera don't want them out doing Aduga a rear camera that my quad camera never a camera marine or receive can 48 megapixel main camera ultra wide macro lens never Aduga batteries in a 5000 mAh battery. Qualcomm Snapdragon 678 processor je adum am thina post ta hai tare ne magi kanu ji khoi touch sampling je 180 ne ba adum smooth oi bai tare adu hang dok charage ai gi je 4GB RAM 64GB ROM ne ba ko adu unbox uk jarage mem puni miners ai gi unboxing app si de apau bane sida le phone je parap taraga dum nam post tare phone yaujare masagi oina ko masagi oina ga jela sarantra de ke yarke ngase sida sim ejector tool hadi sim thol option tong bagi yaure andegi paperwork ko quick start guard hai tare ne adu yaure andegi sida mas keno kui transparent oiba case map chare masagi ko sije transparent ba ham chare aduga 30 watt ki fast charging oibo power bank so aduga red action go dina manungda red mu chape oirja dum charpong ubira mani ko aduga USB A deni USB C ne mai type C ne charger je C ni aro je adu ai mathang yeng minar se unbox kan torga mai burak torga ko si sai thang ra je main oiba phone ji last kindle re Fajar he kai si ko fadi fajar he be ing bione wa dum charbanu ubiram ne khala si mo jar bi camera mari ne ba 48 megapixel main camera maga 8 megapixel maga 2 megapixel anim ga ne ba sim fajar mo ga si burap torage ko mai gi no in overview jim ta pe tar pum hajiram ge tar pum haidi knowledge ne sigi ji power button with fingerprint sensor ne si yauri chi ko aduga si the volume aben dam yaure di ko mathak si da speaker grill yaure aduga khoi gi IR blaster ne mai gi masagi ko sigi dot macham yauri chi IR blaster yaure adu microphone yaure si side from kan side di kem yaudre only sim hapam yaure side je kem yaudre ko adu som na kan da speaker yaujare 3.5mm gi jack yaure adi type C gi koi charge sobum yaure speaker yaure so ka dual speaker ne se mong tare dum so burap tok jarge ko miners ani si burap toringa ji de site ta agi specification ka do nakan I thok chara ke ba adu me hape tor pom ming biro phone ji di am pipe de hindi oi am nungai di yam bong chau bu chuna ta ba de gi hek pipe de di am smart oi si yam phajare dum degi yam kana powerful oi da so yam dum powerful oi re si phone je adi adum pai ba si mamal ji range de yeng ban dum pai ba ya ba phone de dum oi re ko mai ye tol ne la je the see my display jong kanu ne ba AMOLED display we bina dum as fajar he matu je si par ngan man na uram ro ko kitang liter ke una ba si pora display de ke di dum mong ta re ba si app drawer je akoina update tor kan la si chingkhat pa kan da thon bu di update tor thola ni dum yam smooth oi dum powerful re ba digi mai gi si gi yung abi yung ne display jong kam crystal clear oi ge ja ai kitang un ta ke ko slow to si yung me kuseng jo se do cheng ba ai si gi kan tro ke si ni am phajari dum mong di tar
सिलेको असदम मोंग ताई तारे सी मागी डिजाइन अदगी प्रोसेसर का जो एकदम पावरफुल होएबा सी फोन से अदुना अखोई सी ममल से कइनोने असिंग ममल दे ऑनलाइन पे हाई एमआई स्टोर द ममल दी 13000 खतने अदुबो अखोइन थर्ड पार्टी अतोपा हाई फ्लिपकार्ट के दिल लेदि ममल हेकले हाजि से अखोई एमआई की से डिलीवर तो दबदगी फ्लिपकार्ट की के लेबने ममल हेले लवेबा अदु तार अखोइना आई सी कैन जी मैम दा अनबॉक्सिंग तब उचनिंग बगी ममल हेल से लौजबनिको अदुम याम पोस्ट आए बसी फोन से अदगी कोई ममल से पाइप कान सी मनिंग का से अदुम मोंग ताई सी ओवरव्यू डिजाइन खर दम व्यू दा हबचर के को अदुम मोंग ताई खले अदो सिगी फोटो सैंपल हादि माना का फोटो सैंपल खरगा वीडियो सैंपल खर हबचर के मैम पुनिंग मिनर्स सी आई नमी से चलग नमने को स्टेबलाइजेशन चेक तौजेना अदुम यंगो हाबे चाफम खंगा मनी दसी आई चलग नमी ने सिजे मनी हल हल नमी नेबा अदु का निकतब माल सी को फ्रंट की मापचर के सी आई नमी से फ्रंट की नेबा को अदो स्टेबलाइजेशन जे कनो ने मसागी ओना ओएस ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन याउदेबा अदु दारसु दुम स्टेबलाइज फजन तवे अदुगा खै को नोंगो चलो ओरे आई मिट अनो याउतब नि को नै कि एक्सप्लेन दा दुम अबे तारफम खा आई नमी खिदे चारफम दि दुम खंबिया मनि को सिने मैम लाइक तो को बेंगो नोई वीडियो से सब्सक्राइब तो बेंगो नोई बितार गदि हां आइना हाबजगिबा वीडियो सैंपल खरगा फोटो सैंपल खरगा दुम चारप नॉलेज खरदि लेबि मनि खले दुम फोन जी मौंग तारे दुम अदगी मागी फोटो रिजल्ट सु दुम मौंग ताय भादी यामना चिप फोइब कल तो याम मौंग दुम तार है तारे ममल सिग दुम को सिने अदो आइगी वीडियो से नुवाइ बितार गदि लाइक तो बा शेयर तो बा सब्सक्राइब तो का बिगिनो आई मथंग सिदगे नुवाइ नुवाइ वीडियो पुदनो होने पुरगा लांग होने जगे अदुना आइगी वीडियो से मथंग थागलपदा खंगनबा सब्सक्राइब तो मतुंग द बेल आइकन नंबर का बिगिनो ngasi दमक्तदी बाय बाय